muslimin ya. Semakin nomor 14 sama nomor 12 Ulujon. Iya Salempang Potes nomor 12 Sapurata keturunan di Putri Galis disyukur pakantenan pada mungkin Temor Asalempang Pote 3 menit dimulai dari sekarang. 3 menit belum biasa 3 menit roam. Aduh semakin pikir nomor terlalu orang masuk berubah leko. Jul Ivan Sederajat SIK Galis. Pamekasan 8, 7, Jol. Serwas 2 Kapten Haji Rudi Galis. Ada 5 Jol. Iya Salempang Pote nomor 15 Kerso Alam 1 Kerso Alam Haji Ahmad Pagatena. Kerso Alam Jol. Sahrini keturunan ada di Bicoro Bako 2, 1 Jol. Meragukan. Oke. Mas Lufi di print ya. Jol.
Captain Haji Rudi Pakentenan. Nah, 5 Jul. Iya selempang bola nomor belum Anoman Sakti Dr. Hosnullah Wan maju 5 Jul. Sekolah Macan Pote Captain Haji Ragis Pamekasan. Lanjut sama Jul. Iya selempang Pote nomor 16 Kerso Alam 2 Captain Haji Ahmad Waru. Lanjut semangat nomor 14 Samuso nomor 2 Jul. Putri Galis Jul. Ayo selempang bola nomor pelekor Kalajeki Dr. Mas Cang Keris. Jul. SIK Galis sudah masuk Jul. Kerso Alam 1 Captain Haji Ahmad Pakentenan. Jul. Haji Syukur Pakentenan masuk babak final golongan kalah sekaligus mendapatkan tiket secara otomatis menuju grand final Piala Presiden tahun 2023.
Nasr. Jadi Sudah masuk babak final golongan menang dan secara otomatis mendapatkan tiket menuju grand final Piala Presiden tahun 2. Gol! Selamat untuk tim Pekala Jengking pasca Galis sudah masuk babak final golongan menang dan sekaligus akan mendapatkan persoalan 1 Haji Ahmad Magetan Pamekasan. Juara 2 Wiratama Bayangkara AKP Ivan Derajat SIK. Juara 3 Bintang Konek Haji Syukur Magetan. Jul. Juara 1 Nasr, juara 2 Kala Jengking, juara 3 Alam 2. Selamat kepada